Sizlerin bu baldarın şu yerde duruşu, şu baldarın şu yerde katışkanının özü çok nimet, biz için çok sıyımık. Buna elhamdülillah elimizden ümmetin uçup kurumazken şunday yaşmayacak. Yani bu baldarın şu katışkanlığından görüp, suyunup, kuvanıp şu baldarın kömür östüreyince ağaları başka jaklardan, başka memleketlerden hadiye kılganlar var. Oşul hadiyelerin tapşırıp koyuştuktu. Buna 115 memleketin içinde oşul Kur'an nazır bolgan diyarda Kur'an müsabakada birincilikte alıp Kırgızistan'dan atın düğünüme tanıtıp gelgen Karakavuz Muhammed Ali Karakavuz'ga oşul hadiyelerin taratıp koyuştuktu. Layık gördük. Özümüz tarat öylesen inşallah. Ahmet Canip Ali gibi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli qarkeler, hurmatli cemaat, hurmatli ustozlar, hurmatli qaziker. Allah razı olsun bardığınızlardan. Adamlarga rahmat aytpagan, bu Allah'a da rahmat aytpayt deyip, uşul işaranı uyuşturgan baykelerge Allah razı olsun. Soğun eselep kaytarsın, iki dünölük vakit versin Allah'a inşallah. İşlerine bereke versin. Mına uşunay berekeli yarışımızda bizde öte kişinekey ballar katıştı. Oşo ballardan en yaş katışucuları, büyük yarışın en yaş katışucuları mına özümüzden көрүп тургандай биздин алдыбызда турат. Урматтуу туугандар, айтайын деген маселе, мисалы биз дагы ушулардай болгон кезде Куранжатта баштаганбыз да. Биз деген буларды колдошубуз керек, бул биздин келечек. Биз дуа кылышыбыз керек, ушундай жаш балдар, Куран жаттаган жаш балдар биздин элибизде, жерибизде көп болсун. Анткени Курандын берекеси, шарапаты өтө чоң. Kur'an'ın berekesi bu dünyada da ahirette de bolot ekan da. Oşo azır uşul birinciden azır birinci ar birösün Kur'an okutup körölü anın seni taratalı inşallah. Kur'an okuyor. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikellezî halaka. Halakal insâne min alaka. Iqra ve rabbukal ekrem. Ellezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâ lem ya'lem. Kallâ innel insâne la yatgâ. Ar-ra'âhu istaghnâ. İnne ilâ rabbike rac'a. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. Maşallah, maşallah. Allah razı olsun. Buna atı solih eken maşallah. Allah'ın berekesi versin. Gelecekteki inşallah çok hareketlerden dolayı. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Maşallah, Allahu Akbar. Bol hareketimizin adı Kasım. Allah'ın berekesini versin. Çok hareketlerden olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بارك الله. الله أكبر.
окуса арабтан айырмалап айткенсиң да. Арабтын баласы окуп деп ойлойсуң. Мына биздин жерибизден мына ушул Каракөлдөн, ушул Жалал абадтан ушундай карылар чыгып атат. Бул дагы бир Аллахтын бизге берген бир неаматы да. Аллахтын берекесин берсин. Эми бир аз белектерибиз бар эле. Ошолорду белгенге уруксат этиңиздер. Өзүңүз берип коюңуз. Al oğlum. Anam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu jakta da elektron ve denemeler var mı? Jana grammatası var mı? Kasım na grammata elektron ve denemeler. Ali Sar Allahu Akbar takbir. Bu Karaköl'ün hamratası. Allahu Akbar. Şunday mı? Bilinip durat. Allah razı olsun.